N'Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Ngororero abahebyi batandatu bafatiwe mu mwobo biba amabuye y'agaciro. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Gatumba rucumbikiye abasore batandatu babarizwa mu itsinda ry'abiyise abahebyi bafatiwe mu cyuho batangiye gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bafatiwe mu mwobo uherereye ahazwi nko ku Cyonkome mu murenge wa Gatumba akarere ka Ngororero, bakaba bafashwe ku bufatanye bw'abaturage na polisi n'inzego z'ibanze. Umwe mu baturage b'uyu murenge wa Gatumba yabwiye Imvaho Nshya ko izo nsoresore zicukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bataza bazigurira ayo bacukuye. Yagize ati "Ni muri uru rwego rero polisi ku bufatanye n'inzego z'ibanze n'abaturage bakoze operasiyo yo gufata abari muri uwo mwobo bacukura ayo mabuye, hafatwa batandatu bari kubibazwa kuri RIB ya Gatumba." Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatumba Mwangaza Amini yavuze ko aba bahebyi bafashwe aribwo bagitangira gucukura. Ati "Habanje gufatwa 4 mu rukerera rushyira ku tariki ya 15 Gashyantare, mu mwobo hasigaramo 2 banze kuvamo nabo babafatwa mu gitondo cyo kuri uyu wa 15 Gashyantare, bose bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gatumba." Avuga ko abenshi muri aba bahebyi ari urubyiruko rwagiye rucikiriza amashuri aho kuyasubiramo cyangwa ngo rugane imyuga yaruteza imbere rugahitamo kwijandika mu byaha. Yaboneyeho kuburira abagitekereza kwishora mu bucukuzi butemewe ko ari icyaha kigira ingaruka zishyira ubuzima bwabo mu kaga, karimo no kuba babura ubuzima. Hanasaba abaturage gukomeza ubufatanye mu kuhashya bakajya batangira amakuru ku gihe kuko baba ari abana babo, bavandimwe, abaturanyi cyangwa inshuti zabo. Yashimangiye ko igihe ibishobora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bagiriye impanuka mu birombe, imiryango yabo ihura n'ingorane ndetse n'igihugu kikaba gihombye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yavuze ko bafashwe nyuma y'igenzura rigamije gukumira ubucukuzi butemewe bwangiza ibidukikije n'umutekano w'abaturage. Ati "Twaboneyeho umwanya wo gushishikariza abaturage kwirinda ubucukuzi butemewe kuko buteza ibyago bikomeye birimo impanuka zitwara ubuzima bw'abantu, kwangiza ibidukikije no guhungabanya umutekano." Yavuze ko ubucukuzi bukwiye gukorwa mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo bugirire ububukora akamaro aho guteza umubabaro. N'Imena Official turacyari mu makuru hano agezweho. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Gasabo aho akekwaho kwica umurwaza wamuteye icyuma. Umugabo witwa Uwimana Damascene wari ufite imyaka 42 yishwe atewe icyuma n'umuvandimwe we witwa Habumugisha Jean Marie Vianney wari umaze iminsi avurizwa mu ivuriro ry'umuvuzi gakondo. Byabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo akagari ka Ngara. Ni amakuru yamenyekanye ubwo sitasiyo ya polisi ya Bumbogo yakiraga uwitwa Hakuzimana Jacques wari umwe mu bari barwaje Habumugisha, avuga ko yishe uwo bari bafatanyije kumurwaza. Bose uko ari batatu bari abavandimwe, bivuze ko bari abarwaza 2 barwaje umuvandimwe wabo wari ufite ikibazo cyo mu mutwe. Bivuga ko uyu murwayi yari yarivuje mu mavuriro asanzwe ariko biranga. Ku ya 7 Gashyantare 2025 bamujyana mu ivuriro rya gakondo ry'uwitwa Habumugisha Pierre uzwi ku izina rya Putine, baturutse mu karere ka Bugesera mu murenge wa Juru. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Weraresi yabwiye igihe ko uwari urwaye yateye icyuma uwari urwaje munsi y'ugutwi no mu gatuza ahagana ku mutima ahita ayitaba Imana. Ati "Polisi ku bufatanye n'izindi nzego ku rwego rw'ubugenzacyaha twahise tugera ahabereye icyaha dusanga Uwimana Damascene yapfuye kuko yari amaze guterwa icyuma." CIP yavuze ko wakoze iryo bara yari amaze igihe avuzwa uburwayi bwo mu mutwe mu mavuriro asanzwe ariko byaranze ku buryo urupfu rwa nyakwigendera rwafashwe nk'impanuka yakomotse ku muntu ufite ikibazo cyo mu mutwe. Habumugisha yahise ajyanwa mu bitaro by'abafite ibibazo byo mu mutwe bya Caraes Ndera, mu gihe umurambo wa nyakwigendera wo wahise ujyanwa ku bitaro bya polisi mu Kacyiru.
CIP Gahonzire yihanganishije umuryango wa nyakwigendera yongeraho ko nubwo Turatsinze yari afite ibyangombwa byo kuvura ariko agomba gukurikiranwa ku kuba yaracumbikiraga abarwayi kandi ibyo atari ibyemewe. Ni mu gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Bumbogo bwo bwavuze ko iryo vuriro ryabaye rihagaritswe by'agateganyo mu gihe nyiraryo agikurikiranweho gukora ibirenze ibyo yaherewe uruhushya. Turacyari kumena official. Reka tuve mu Rwanda twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda aho dusangayo inkuru ifite umutwe ugira uti Perezida Museveni agiye guhabwa ipeti rya Marshal. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba ari General Muhoozi yatangaje ko yateguje ko ku itariki ya 9 Kamena 2025 umubyeyi we akaba na perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni azahabwa ipeti rya Marshal nk'ipeti rya nyuma mu nzego za gisirikare. Ibyo gushyira umubyeyi we ku rwego rwa nyuma mu ngabo za Uganda, Jenerali Kainerugaba Muhoozi yabitangaje ku itariki ya 15 Gashyantare abinyujije ku rukuta rwa X. Yakomeje agira ati mu by'ukuri muzehe ni Marshal nyawe mu mateka ya Afurika, ni generali w'inyenyeri 5. Twebwe nka UPDF tugiye kumwambika ipeti vuba, ishyuke Marshal Museveni. Mu bundi butumwa nanone uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda yashyize kuri X yagaragaje ko ibyo birori bizaba ku itariki ya 9 Kamena 2025 ubwo muri iki gihugu hazaba hizihizwa umunsi w'intwari. Ati ibirori byo kwambika ipeti Marshal mushya azaba ku munsi w'intwari, ni ukuvuga ku itariki ya 9 Kamena. Afande Salim Saleh nawe agomba kwitabira ibi birori. Salim Saleh ni murumuna wa Perezida Museveni, akaba umwe mu bavuga ari kijyana mu gihugu cya Uganda, cyane ko ari umwe mu basirikare bakuru batangiye urugamba rwo kubohora Uganda. Perezida Museveni usanzwe afite ipeti rya generali ayoboye Uganda kuva mu mwaka w'1986 ubwo ishyaka rye rya National Resistance Army ryafashe ubutegetsi mu mwaka w'1986 ukura gutsimbura. Nyuma yo gutsimbura Tito Okello nawe wari wahiritse ubwa Milton Obote muri Nyakanga 1985. Waherukaga ipeti rya Marshal muri Uganda ni Idi Amin Dada wayoboye icyo gihugu mu myaka 8 kugeza mu 1979. Ni ipeti rikuze kugirwa n'abantu bake cyane, akenshi ugasanga n'iryo abantu bagiye biha. Mu bandi baperezida ba Afurika bagiye baha iryo peti harimo Idriss Deby Itno wayoboye Chad mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka wa 2021 ubwo yagwaga ku rugamba yarihawe mu mwaka wa 2020. Barimo Mobutu Sese Seko Ngbendu wa Zabanga wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyitwa Zaire. Uyu yahiritse ku butegetsi Joseph Kasavubu ku itariki ya 24 Ugushyingo 1965 akagwa mu buhungiro muri Nzeri mu 1997. Nyuma y'iminsi mike akuwe ku butegetsi na Laurent Désiré Kabila. Abandi barimo Mohamed Hussein Tantouane wabaye perezida wa Misiri muri Gashyantare 2011 akava kuri uwo mwanya muri Kamena 2012. Urutonde rw'abagize ipeti rya Marshal ruriho Jean Bideri Bokasson wayoboye Central Africa ahiritse ku butegetsi mubyara we David Dacko ku 1936 hanyuma ayobora igihugu kugeza mu 1979. Muri iyo 1972 Bokassa yatangaje ko yabaye umwami w'abami mu 1974 yita Marshal mu myaka 5 abukurwaho. Reka tuve ahanga hafi twerekeze mu mahanga yakuraho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti Zelensky yashimangiye ko Ukraine itakwishoboza Uburusiya idafite inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko kurokoka ibitero by'Uburusiya kwa Ukraine bigoye cyane mu gihe nta bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwaba buhari. Zelensky yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na NBC nyuma y'aho Donald Trump atangaje ko ibiganiro byo guhagarika intambara bigiye gutangira. Nyuma y'ikiganiro yagiranye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri telefoni, yagize ati birashoboka ko bizaba bigoye cyane, icyakora ariko uko ibintu bikomera
byakomera kose haba hari amahirwe, gusa amahirwe yo guhangana ni make cyane mu gihe nta bufasha bwa Amerika. Yagarutse kuri Putin uvuga ko Moscow itagambiriye kurangiza intambara, ahubwo yifuza ko habaho agahenge kugira ngo ibihano byari byarafatiwe Uburusiya bibe byakurwaho, bikazaba amahirwe ingabo z'Uburusiya zo kongera kwisuganya bushya. Yanavuze ko mu gihe Amerika yaba itakibifasha, igisirikare cya Ukraine kizacika intege mu buryo bukomeye, hahandi Kiev ishobora kuzahinduka ingaruzwamuheto y'Abarusiya. Zelensky aherutse guhura na visi perezida wa Amerika J.D. Vance mu nama yiga ku mutekano iri kubera muri Munich mu gihugu cy'Ubudage, aho yifuzaga kumenya neza niba Amerika ikiri ku ruhande rwabo mu kurangiza intambara bahanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya. Nyuma y'iyo nama, uyu muyobozi yanditse kuri X avuga ko bifuza amahoro ariko bakwiriye kubanza kwizezwa umutekano uhamye. Ni nangaho dusoreje amakuru twe twabateguriye, rero tubabwire tuti mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Ni amakuru ya Imena Official, mukande subscribe kugira mujye mubasha kubona amakuru kandi muyabonere ku gihe. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.